Ka mirongo itano na kenda thiko magana matatu ma mirongo itandatu na inya gukungwe kana mwerekera-ini wa ukungwiri wa thiguku ya mirongo itandatu kana ya mirongo itandatu ya thi wa bururi wa Kenya. Ngai kugeithia na ngai kunyita ugeni gukori metha-ini ya Muthingi TV niguo ngikumenyithia uria bururi urakigariura no mbere ndajitikiriye tombe tomukire mamwe wa maria kuhaririria. Na thiini wa mohoro hwaini mutongoria wa bururi William Ruto gwikira kirore watho wa ugai wa kigina kia ukuria wa matura makiria ma andu magana mana guthie na mbere kwamukira uteithio kambeini ithatu kaunti-ini ya Makueni na ni thutha wa kuhamurithio cikaro-ini ciao ni muiyuro wa mbura ya El Nino guku namba ya aria makuite igikinyira 160 na ciana igiri cia family imwe kuhia nginya gukua guku angi eri makihonokio mutino-ini wa mwaki uria uhubaniirie micii 12 itura-ini ria Karungu Bay Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Horo maya magai gukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Ningi kwamukira aria kwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati mutongoria wa bururi ni Ndagitari William Ruto rucini rwa umuthi ikorirwo agikira kirore dereti ya watho wa kigina kia matura kana kia ukuria wa matura nikyo NG-CDF na gukorwo akiutua watho na kuria kamiti kana ruhonge rwa kigina ni dereti ya ruhonge rwa kigina kia mwaka wa 2023 na tauria mwandikitwo wa mohoro ti wa elimu wa Kimani aragitariria ni ati watho uyu mweru gutigirira ati kigina giki kia CDF kia huthika gukinyaniria mibango wa thirikari nene. Reke tukiamukira ripoti eno. Mighty and everlasting Father, the Father of our Lord Jesus Christ. Utiganu wa hau gabere wa watho mweru wa uhuthiri wa kigina gia CDF watho uria weriga kwendekithio ni atongoria a aria aingi na aria anini bunge-ini thutha wa gwikirwo kirore ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Watho uyu mweru ugutigirira ati kigina giki ni kiahuthika gukinyaniria mibango ya thirikari nene. Gwikirwo kirore kwa watho uyu mweru wa CDF gugukorwo ari kwa uteithio makiria kuri aciari aria mena arutwo aria mari macukuru-ini kuona ati kigina tigirira arutwo aria mena mawathe ni mathoma igikuongererwo kuma gicunje kia 35 nginyagia gicunje kia 40 na ningi watho uyu mweru ni gutigirira ati kwina kigina kia arutwo kuma icigo iria igomagirwo ni ng'aragu gukorwo makiamukira uteithio wa irio. Attending to the very urgent and pressing matter of our youth, the youth band, and making sure that we provide opportunities for young people to engage in meaningful, deliberate opportunities to work. The ICT hubs that will come as a result of this intervention will give millions of young people across Kenya an opportunity in the digital space. Watho uyu mweru wa CDF ugutigirira kwina kigina gia gucunje kia 30 kiria kirihuthikaga hari waki wa ceceni cia kiriu cia guthomithia arutwo maigi technology ya kiriu na gicunje kia 5 hari kigina giki ni gia gutigirira ati ni gwathaitira maria maturigiceire. Managing our environment because of the effects of climate change, we have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach in making sure that we intervene in various spaces that will help us manage environmental degradation, management of our water towers, management of our wetlands, and mobilizing the whole of society to intervene in that space that all of us now agree poses an existential threat not just to Kenya but to humanity. Watho uyu mweru ukite thuko nini tu thutha wa abunge kungathirite ciao na kwarahura njukaniro thutha wa thirikari nene gucerithiria kigina giki guku minister wa kigina Njuguna Ndung'u akiuga thirikari ya Ndagitari William Ruto rirari na kigina gia kuigana ihinda riu. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Girifotera Muthingi TV ni getwo wa elimu wa Kimani.
wake manini tondu wa riboti tugithie na mbere na ni ati kigomano kia mbeu njithi ya gitaru kia Afrika na kiria gikoretwo gigitabanio nyumba-ini ya micemanio ya KICC guku Nairobi umuthi ni gitirihitwo munini wa president Rigathi wa Gachagua akihumba riri igongona riri ni hindi ya mihango ino kana ni hindi ya igongona riri na kuria ekoriu agiikia ritena na guthingata mbeu njithi ikorwo makiaga kana gukorwo matari na guoya oro ndumwe na kuayanaga meciria mao na makiria hari ukuria wa gitaru kia Afrika. Ari kigomano-ini kia mbeu njithi a gitaru kia Afrika na kiria gitabaneirio nyumba-ini ya micemanio ya KICC munini wa president Rigathi Gachagua akihumba riri igongona riri. For pioneering and nurturing this visionary platform. Gachagua ni athingatite mbeu njithi kwaga kwĩira na kugayanaga meciria mao na mionere yao muoroto-ini wa gukinyaniria ukuria wa gitaru kia Afrika. The challenges we share in your dreams are not just the future, but also the driving force of progress. Let us parity, where young people are the engineers of a bright future for all Africans. O hindi iyo ni athingatite aigithia ngurani kuigithia gitaru-ini kia Afrika hari gukinyaniria muoroto wa gitaru giki akinyitwo mbaru ni atongoria angi aria magwikinyitie kigomano-ini giki. Distinguished guests, esteemed youth, on this note, allow me to conclude by welcoming our partners to work with us in supporting outstanding projects towards realizing Agenda 2030 of the Sustainable Development Goals. And we can only stop that with your force, with your energy, and also with our commitment and making sure that what we deliver is really, responsive to your needs. We are here, and this gathering has proven the collective commitment, the collective dedication towards the Africa we want. No na kuri uguo atongoria a honge na ikundi ngurani cia gitaru giki kia Afrika ni moritio kuheaga mbeu njithi mweke wa kuonania uria mangihota niguo kumakuria hari utongoria wa rucio. I would like to take the opportunity to remind the honorable ministers of youth and all gathered here today about the role of the African Union, which NEPAD is part of the whole AU. But the outer NEPAD, as I said, is the implementing arm of the African Union. Ministers of Youth, you are members of the organ of the AU through what is called the Specialized Technical Committee on Youth, Sports and Culture. Tutigane na riboti iyo tukirongoria riboti igie kana kuragwa thitima na kuria kuragikorirwo gukigomera bururi wa Iran ni ati minister wa hinya wa mahuthiro niwe Davis Chilchil ni akiugite ati thina wa kuhaguka kana kugogwa thitima na kuria kuragikorirwo gukigomera matura matiganite guku bururi-ini uragicungirirwo ni gutukana kwa waya cia thitima. Chilchil aheanite ndumiriri ino wabici-ini cia ruhonge ruru rwa hinya wa mahuthiro mwena wa South Sea guku county ya Nairobi. No na kuri uguo ni akiugite ati kwaga kwa aigithia aiganu sekta-ini ino ya hinya wa utungata wa thitima ni undu ucungireire mathina kihiri sekta-ini ino. Wandiki Tuting'endo wa Njogu akena riboti ino makiria. Tirita rĩa mbere bũrũri wa Kenya ũkoretwo na nduma kumana na kũragwa thitima gũkũ bũrũri-inĩ, kwona gwa kahinda ka mĩeri ĩna nduma nĩonekete maita matatũ, na rĩu thĩna ũyũ wa kũragwa thitima nĩ ũrarũgamirie mĩhang'o ĩtiganĩte mũthenya wa ira. Mamwe ma maũndũ marĩa mararũgamirio harĩ ũthii thĩinĩ wa kĩwanja kĩa ndege kĩa JKIA. I experienced firsthand the anger because I was at the airport when the belt stopped, and therefore we could not get our luggages. The generator did not take off immediately, and it's a challenge that as a country we are really ashamed of, and we need to address it. Akiaria na andĩki a mohoro, Minister wa hinya wa thĩ Davis Chilchil ugĩte atĩ kũragwa thitima gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira kũracũngĩrĩirio nĩ waya cia thitima kũnyitana mwena wa Kisumu Muhoroni ũndũ ũratũmire thitima ciũre. There is so much constraint in the transmission of electrons from wherever they are generated, and sometimes the network drifts when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni,
when there was sudden demand, and the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts, and suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. For a line to be carrying 149 megawatts when it is designed for 80, it felt threatened, and it dripped and cascaded down to the rest of the country. Niguo kunina thina wa thitima guku bururi wa Kenya urabatara kigina kia $5 bilioni 5.6 one kuringana na ministry ya hinya wa thi. Aigithia mangitikira kuigithia sector-ini ino thina uyu no ukorwo kininwo guku bururi-ini. Entire master plan of the nation, which we plan to do, we require $5.3 billion to complete the entire master plan. What do we have this year? We have about $250 million, in which we are going to implement the Narok-Bomet link to complete now what we call Olkaria, Narok, Bomet to Sotik all the way. Then we are also going to do Rumuruti, Kabarnet to Rumuruti, and then we are also going to do Malindi, Weru, Kilifi. Yes, maintenance, but the gist of it is lack of investment in the network for a long time. And when I go through my statement, you'll appreciate that the fact that we've continued to connect customers on the last mile, we've continued to build industry, and we've not built the network in the last 5, 6, 7 years. Onagokirio guo Chilchil ugete ati ministry yake nigathikite mitaratara itiganite niguo kuhurana na kura gwa thitima guku bururi-ini kaimana. Work on quick fixes, which will include, like I said, putting a new bay, a new transformer in Lesos, looking at how do we quickly have a solution between Moroni, Chemosit to deload that link and have a quick solution that goes from Moroni to Ndiwa. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njogu. Good afternoon, everyone. We have called you for this press conference so that we can brief the nation on what has been happening and what has caused. Nĩ ngatho Ng'endo wa Njogu nĩ tondũ wa riboti ĩyo Gĩkũyũ akiugire atĩ itakura ĩgwatagia rũhuho na mũtwaro nĩ rũĩ akĩgwatagĩrĩra marĩa rungu gĩciria nĩ ihinda rĩega thirikari ikorwo kana ĩkĩgathĩka mĩtaratara mĩega ya gũtigĩrĩra atĩ mathĩna ma thitima matinaĩkorwo makĩgomagira bũrũri o kwa ihinda. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoria riboti ĩngĩ na nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Trans Nzoia niwe George Natembeya nĩ akĩũrĩtie aikari kana nĩ akĩũrĩtie mũingĩ wa bũrũri wa Kenya gũkorwo ũkĩhe kahinda President William Ruto na thirikari yake wa gũtigĩrĩra atĩ magĩkinyanĩria ciĩranĩro iria maĩkorirwo makĩranĩra. Natembeya akĩarĩtie igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho kwa MCA wa Kipise niwe Samachi Kisotu na kuria akiugite ati thirikari ya Kenya Kwanza nikiri na mutaratara mwega o rundu mwe na itanya ria gutigirira ati ni yake gwithia garama ya muturire. Kazi wetu wa Narok mmekuwa mnasikia mambo ya cost of living, hali ya maisha imekuwa ngumu, gharama ya maisha imekuwa ngumu. Lakini sisi kama viongozi kwa sasa tunataka tuweke vichwa pamoja. Sio wakati wa kublame, sio kazi ya rais peke yake. Sisi kama magavana pia tuko na nafasi kufanya kazi mashinani, tukisalisha vyakula, tusalishe mahindi, tusalishe maziwa, gharama ya vyakula inarudi chini. Haiwezi kuwa ni kazi ya rais peke yake na mambo ya blame game. Ile dialogue, ile kazi ambayo alifanya, yale mambo alikubaliana, tuanze kuyatekeleza. Yale ambayo yamebaki, tuko na nafasi bado ya kuyajadiliana na kubaliana. All over the world wakati kuna matatizo, watu wanakuja pamoja, wanaweka vichwa pamoja, wanakubaliana, alafu taifa linaenda mbele. Useme kwamba na pia mwenzangu ndugu Natembeya, gavana wa Trans Nzoia. Unajua kitu mbaya, mimi nikikuita wewe gavana nashindwa kwa sababu unajua wanakujua kwa njia mingi. Kwanza wanasema county commissioner wa Narok amefika. Sasa nauliza county commissioner kwa wapi na sijaona mazinde. Ya pili wanasema regional commissioner wa Rift Valley amefika. Nikajaribu kuangalia sioni ya Hassan. Sasa nakuwa confused, nasema kwani anakaa wapi? Kumbe hao wanaoneshana ndio hiyo Natembeya. Kumbe wengi bado wanafikiri uko kwa Rift Valley.
Tutigane na icio tukirongoreria riboti yake hanani ati ciana igiri ni iragikorirwo ikihia nginyagia gutuika muhu na ni thutha wa nyumba iria marakire gukihofanirio ni mutino wa mwaki na nginyagia kuria irakihire na guthira kurikanite ati ici iria ni cia umwe wa kairitu ka miaka 4 na kahi ka miaka 2 maragikoretwo matigwo nyumba ni nyina mumaciari riria maragikorirwo makihofanirio ni mutino uyu uria uragetigira wacina micii 12 itura-ini ria Kabete guko ni kaunti-ini ya Kiambu. Kuringana na aikari maugite ati mageria ma kuhonokia ciana ici ni maragikorirwo makiringa ihiga kuona ati ni nimbi cia mwaki ni iragikorirwo igitherema na njira nene. Mwandiki Tinyendo wa Njogu ni na riboti ino makiria. Ciana igiri iria ni cia nyina umwe cia miaka 2 na miaka 4 kuma mwena wa Kabete kaunti-ini ya Kiambu ni ikwete thutha wa nene cia mwaki kuhofaniria na gucina nyumba 12 mwena ucio. Watoto wawili wamechomeka wa miaka 2 na mwingine miaka 4. Yule mkubwa ni miaka 4, mtoto na kijana. Kini moto ilizidi, nikaambiwa watoto wamekufia huko ndani. Shifo wa gicigo giki ni kirete ndeto ino mukonde na kuri ugite ati uthuthuria riu wambikitwo niguo kumenya kihumo kia mwaki ucio. Uchunguzi bado unaendelea kuhusu bahali moto iliyotokea. Wengi wanasema pengine ni stima, lakini wacha uchunguzi ufanyike yenye inastahili. Aikari a gicigo giki mugite ati marekwira mwaki ucio racungireirio ni thitima na kuria mugite ati urari mutino kuna ni rita ria mbere nyina wa ciana ici gutitiga cire cika na riu ni maikitie rita na kuria aciari guikara mari maitho makiria riri ciana ihingite thukuru. Mama aliacha hawa watoto akaenda kuchukua mizigo na hajawahi ati waacha, sijui kwa nini. Sasa yeye alistukia kusikia moto imetokea kwa boma. Aikari aya maratutaririo na marageririe kuhonokia ciana icio indi nene cia mwaki ciraneneha makiria na thima mwaki gikinya mwaki ucio ni uranenehete indi thima mwaki ni ramateithiririe kuhoria mwaki kuria matangira kinyirire. Tukaanza kubomoa this side kwenye moto ilikuwa imeaccumulate hii kwanza. Ila kwanza tukaokoa, kuna watoto wengine walikuwa kwa ile room nyingine juu ni ploti na watoto wanaishi hapa na wengine huko mwisho. Wale wengine tuliweza kuwa save wenye walikuwa ile mwisho na tukaokoa hao wengine tu kuweza. Moto ilikuwa imeaccumulate hiyo room yote. Hiyo moto then tukajaribu kuokoa vitu huko hatukuweza, moto ikawa excess. Kwa imetuzidi. Maji tulikuwa tunaendea kwa hizi maboma ziko allowed. Wazima moto wamekuja tukiwa tu almost kuzima moto yote. Wamekuja tukiwa tukimalizia. Handu-ini ha Muthingi TV ni Njitagwo Ng'endo wa Njogu. Nĩ ngatho tugitigane na riboti iyo na tugukioka na tugakiendithiria kuma guku kwa Muthingi TV family iyo maraikorirwo makiurwo ni ciana ciao tugakimendithiria thayu wa Ngai. Riboti iyo kuma kaunti ya Kiambu ni iragituhe mweke tuko tugiikiria oro hanini Ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyaniria Facebook ndaikurani @Muthingi TV. Ona ngikihũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Murugi Job akinjikiria ndumiriri yaku hau ni ngwikorwo ngigutambura njitikiria ngikorwo ngigicembia oro hanini ndugathiore mitambo ni amu ni ndiragicokeria na mangi maingi. Kevidi ne muremi muramati na nie njoroge na hinde ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no remi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hinde ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga Njoroge. Na umuthe ndirakwira umuthe ni hindi iria uguthomera na mikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV. Withomere, wionere na uhige no uremi. Ririkanaga gibindi niki
muremi muramati. Sema customer bana. Namna gani? Uzie gani? Natamani tu. Jana zawadi yake. Hizo kuku anda shtua sukuma wiki na kuku. Wale. Kwani hujasikia? Nikusikia vitu gani? Tatua Christmas bonanza. Umenitatulia vipi? Na nikupatia pikipiki kwa Jamaa unasema leta. Christmas watajua wajui. Tatua sikukuu na Tatua Holiday Bonanza. Mwezi huu kuna cash money, pikipiki ni 3 za kushindaniwa. Gurumisha yako sasa hivi. Na si hayo tu, jishindie shopping vouchers kibao, jogoa Christmas daily na guaranteed vuna Christmas bonus. Kila wakati unapocheza Tatua 3, huenda ukapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na ujishindie shilingi $500,000 ama zawadi kem. Sikukuu hii usiwachwe nyuma. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Muthingi TV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na utatue sikukuu yako na Tatua Holiday Bonanza. Tatua namba 3 ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ko tugithie na mbere na ni ati ruhonge rwa migunda ni ruo National Land Commission ni ruritio gwikorwo rukiingirira ngucanio iria cikiyumiritie gatagati ga kanitha wa Catholic Diocese ya Naikuru orundu mwe na thirikari ya county ino. Ruhonge ruru ni rurikitie gukorwo rukiumba kamiti ya andu 7 niguo gukorwo magithuthuria na kinyina kumenya no mwene mugunda uria wikoretwo uri ngucanio gatagati ka honge ici ciere ari kanitha na thirikari ya county ino kuria ikoretwo ikiuga ati marekienda wikorwo magiaka nyumba ya micemanio no naguo kanitha ugagikorwo ugicemania marua ma kuonania ati nio ene mugunda uyu. Ili watu wa Kinungi wapate maji ni nani? Hiyo wewe utatoa hizo, nimeweka hizo social ambayo iko hapo, hiyo ya construction of social. Unaiona hapo? Ya 2 million. Hii iko na 2 million. Pesa nimefanya nini? Nimeweka. Kwa hivyo kwa hii kikao ili tuelezewe vizuri. Ili kama pesa kama mlipeana, hawa watu wengine hawana title hawa. Ama mnazo? Hakuna hawana title. Sasa mtu ameenda Nairobi, amechukua list, amekuja akakipia kwa registrar. I want to report it. No inch of public land in this county is going to be encroached for private use. The commission is properly in charge, and we are working with all agencies of government to make sure that the public land is available for public services. We have recovered a lot. As a county, we are very, very happy. Alongside with EACC, National Land Commission and other actors. Kinataka kuchukua iwe na eka 3, which is not possible. Kwa hivyo sisi tunasema waachilie raia ili iweze kutumia hiyo land. Kwa DC alikuja kuongea maneno iliyohusu hiyo uwanja ya nasari. Na wasasi wetu ndio walitoa hiyo, wenye wanaama ni watoto kama sisi, vijana kama sisi. Kwa hivyo tunaomba wa vijana waase kugusagusa mali ya umma. Tuhiuke nginyagia kaunti-ini ya Kirinyaga na ni ati mutongoria wa kiama kia na Kenya niwe Martha Wangari wa Karua ni agithingatite thirikari nene hamwe na ya kaunti gukorwo makigacirithia na makiria utungata wa urigitani na gukorwo makigathika mathogora maria a Kenya othe mangikorwo makihota kuriha. Augite kana aritio ari Kirinyaga riria agucereire mubunge wa tene wa Dianwe Kinyobue uria utanyitwo gukorwo agithie bururi-ini wa India gukorwo akiamukira urigiti kumana na ndwari iria iki mugomeire. Ni riboti ya mwandiki Tibacia wa Wajiri.
uria wari mubunge wa tene wa wadi ya Kinyua Mbui na uria utanyitwo gukorwo agitwarwo bururi-ini wa India kwa mukiro rigitani makiria thutha wa kugumirwo ni ndwari. Mutongoria wa kiama kia na Kenya Martha Karua nikitie ritana kuri thirikari guthingata na kugacirithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ maria maraheanwo guku bururi-ini niguo kunyihiria a Kenya aingi murigo munene wa guthie thabari cia nja kwa mukiro rigitani. I think one of the way to serve leaders who have served is to serve the community. If we equip our hospitals in Kenya, in all the counties and nationally, we will not need to raise money to go to India. We need a good health service, NHIF, and we need equipment in all our hospitals so that these journeys that are necessary now become unnecessary in the future. Nĩanyitetwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia Kirinyaga Jerry Maina ũrĩa wĩikĩtie ritana kũrĩ atongoria othe kũnyitanagĩra na gũteithanagia kuona ndwari ndĩcagũraga ciama kana wabici. Oho akĩranĩra atĩ nĩagakorwo agĩtwara mendekithia ma gũtabania mogarũrũku sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra mũkenya wothe nĩarahota kwamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na thogora mũbacĩrĩre. And also to thank my senior, Martha Karua, for reaching out on behalf of Honorable Kinyua Mbui. And I want to request leaders to be there and support each other beyond parties and beyond any other differences that we might have in Kirinyaga County. We must always remember that we are one people. And we are here today with my senior Martha Karua and Honorable Matenge to give support to this Member of Parliament who served the people of Kirinyaga County, still pushing the Health Amendment Bill 2023. And I am hoping that once we resume Parliament, I will be able to table it on the floor for first reading so that we can ensure we protect the common mwananchi. Because I believe that every Kenyan has a right to access the highest level of attainable health care. Handũ-inĩ o hau, Karua nĩũrĩtie atongoria othe a Kirinyaga kwenderethia ũnyitanĩri wao harĩ kũnyita mbaru MCA Mathenge harĩ kũregana na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kwendia kĩganda kĩa mũcere kĩa Mwea kũrĩa orotete na kuga kwendia gwa kĩganda kĩu gũgũtiga mũrĩmi arĩ thĩna-inĩ mũnene kuona agũtigwo arĩ ngombo ya ũrĩa ũkũgũra kĩganda kĩu. Rĩu akiuga nĩ wega kĩganda kĩu kwenderio arĩmi nĩguo makĩrũgamĩrĩre o ene. I just want to second the call by Honorable Mathenge that as leaders, our unity should not end with supporting Honorable Kinyua Mbui, but supporting all matters that pertain to this county and are of benefit to our people. And one such matter that comes to mind is the threatened sale of Mwea rice mills. And we want to pledge here and now, we are going to unite as the leadership of Kirinyaga, the willing, to ensure that Mwea rice mill is not sold, because if it gets sold, then the rice farmer automatically becomes a slave to the person who buys. Today I know they are private millers, but prices are stabilized because the main rice farmer has a mill called Mwea Rice Mills. If the government is tired, the farmer is saying, sell your shares to us, so that the farmer can be the author of his or her own destiny. Handũ-inĩ ha Muthingi TV nĩ njĩtagwo Bashia wa Wajere. Nĩ ngatho Bashia wa Wajere nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Na rĩu tũkĩhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Kilifi na nĩ atĩ magana ma andũ arĩa makĩhutĩtio nĩ mũiyũro wa kĩguũ ũrĩa ũcũngĩrĩirwo nĩ mbura ya kĩboboto na rĩrĩa gĩthiĩte na mbere na kura matũũra matiganĩte arĩa mwena ma Garaci oro ũmwe na Mbate gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Magarini kaunti ya Kilifi nĩ makĩamũkĩrĩte ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno kũringana na gavana wa kaunti ĩno ya Kilifi nĩwe Gideon Mung'aro na ũrĩa ũtongoretie mĩhang'o ĩno ya ũteithio kũrĩ aikaria aya augĩte atĩ kaunti yake nĩ makĩũrĩtwo nĩ andũ makinya o 21 rĩu agĩikia ritana kũrĩ mũingĩ gũkorwo ũkĩhũga nĩguo gwĩthemana na kũrwo nĩ mĩoyo makĩria. Lakini kama alivyosema mzee Mabaya, manake nimekuja na magunia 150 ya mahindi
Nimekuja na magunia 345 ya mchele. Nimekuja na magunia 60 ya maharagwe. Nimekuja na mabandali 60 ya unga. Si wa kutosha. Kilifi County kutoka hii El Nino imanze tumepoteza watu 21. Tunayo matangazo hapa. Tutigane na icio tukirongoreria ciĩgiĩ ũruithia wa mwana wa mũirĩtu na nĩ atĩ ũndũire ũyũ mũhetũke nĩ mahinda wa kũruithio kwa mwana wa kairĩtu nĩ wĩrĩkanĩte gũgĩkorwo ũgĩcũngĩrĩra airĩtu kana gũgĩkorwo makĩgũmĩrwo kana gũkorwo marĩ hatĩka-inĩ na njĩra nene na makĩria ya ũgima wao wa kĩmwĩrĩ, na rĩu ciĩko ici ciĩrĩkanĩte arĩ imwe cia ciĩko cia kũnyamaria kana cia kũnyamaria atumia ona thengia wa gatiba ya mwaka wa 2002 gũgĩkorwo ĩkĩranĩra ciĩko ici arĩ mũgarũ wa watho wa bũrũri. Mambo ya ukeketaji inachangia mambo ya GBV kwa sababu unaona ya kwamba mtoto msichana akiwa kwa hiyo private party yake, tunaona ya kwamba unajua mtoto msichana ni delicate sana, na tunaona ya kwamba wakitamba na hiyo private party ya msichana, tunaona ya kwamba maisha ya huyu msichana hataendelea kimaisha vizuri, kwa sababu hata masomo yake ya mtoto msichana itakatizwa, hataweza kuendelea na masomo. Hata kesho akioleka ama akuwe mama, atapata a lot of complication hata wakati wa kujifungua. So tunaona ya kwamba mambo ya ukeketaji itaharibu huyu mtoto hata kimasomo, kiakili, na mtoto hataweza kuendelea. Aswa tunaona ya kwamba ime-affect sana watoto wa Pokot. Mtoto akipitia mambo ya ukeketaji hataweza kuendelea na masomo yake. Ni choice yake ama ni chaguo lake, sio mwanamke kukataa, hata ingawa ni kali kwa mwanamke. Na kitu kingine ambacho lete shida ni kutojua. Mwanaume hajui feeling ya mwanamke, naye mwanamke hajui feeling ya mwanaume, kwa sababu hawakwenda shule, hawakusoma mambo ya sayansi ya mwili, mambo ya biology na haya mengi hawajui. Na kwa hivyo mwanaume hajui uchungu wa mwanamke mwenye ametahiriwa, na kwa hivyo inalete mambo ya gender violence. Tuhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru na nĩ atĩ ciĩko cia mbara cia kemĩciĩ na makĩria irigũmagĩra atumia nĩ ithiĩte na mbere na kuongerereka, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie nginyagia ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gũgĩkorwo ikĩingĩrĩra na makĩria itũra-inĩ kana matũra-inĩ marĩa marigicĩirie matũra macumbukia gũkũ nĩ kaunti ya Naikuru. Kũringana na Cosmas Mutua ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a gĩkundi kĩa Hope in Life, augĩte atĩ ciĩko ici ciongererekete na makĩria kumana nacio gũkorwo citakwandĩkithio na ihoto cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ ao kwaga kwamũkĩra kĩhoto rĩrĩa makorwo makinyamario. Kwa majina ni Cosmas Mutua, mkurugenzi Hope in Life na pia mwanachama wa Nakuru Technical Working Group on GBV. Naona visa vya dhuluma za wanawake na wasichana zimekithiri. GBV mingi inaendelea sababu ya reporting iko chini sana. Mtu anadhulumiwa na ripoti na ujule perpetrator ataendelea kufanya hilo tena na tena. Pia katika mambo ya sexual gender based violence, unakuta kwamba wasichana wengi wanapata ujauzito na wako tayari kudisclose ule aliwafanyia ile jambo, na inamaanisha mtu atakuwa repeat offender, atakuwa anaendelea tena na tena. I work with Hope Worldwide Kenya. Hope Worldwide Kenya is a faith-based organization, an NGO. One of the key things that we have been able to notice, women are able to report their cases compared to men, and this is because they are able to go to the
facilities, the healthcare facilities, and they are aware of the processes of reporting the gender-based violence compared to women. And also during the community dialogue, we have also noticed that children are also affected by the gender-based violence, and through the CHPs, they have been able to report their cases, and also the public health officers are coming in handy to report the cases. A great challenge that we have also noticed is lack of the witnesses for the cases to go to the last bit of response, where we have noticed the cases have been reported and you are requested to come with a witness whom they are fearing to report or to accompany you to the police station, and this is affecting the response, the law enforcers and also the gender officers. So ripoti niko chini, pia unakuta pia wazazi wametepetea kidogo, unakuta kwamba ni kama wameshindwa na watoto wao waelekeze kivipi na mambo kama hayo. Unakuta kwamba msichana anapata mimba but ni kama mzazi kuna mahali alifeli, na ya kuhuzunisha ni kwamba unakuta anapata mimba ingine na ingine. Sasa inakuwa ni kama ile mambo ni kama jambo la kawaida. Naitwa Simon Mwangi. Mimi ni chief wa hapa Shabab location ambao ni iko na Nakuru West. Kwa hivyo kama serikali huwa tunakutana katika mikutano ya baraza ambapo tunajaribu kuelimisha watu kwamba siku hizi mtoto mdogo hana uwezo ule wa capacity ya kuweza kuwa na kukubali mambo ya sex. Aya, riboti iyo ĩgĩtwe ningĩ mweke twĩko tũgĩikĩria kana tũkĩhiũka ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa breaking ĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera oro ũndũ ũmwe na gũtwara kana kwaranĩria na ithuĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria. Ngĩkwĩra kwa Muthingi TV tũtigĩkũheaga cia nginyanĩrio kana cia mĩhuhu, no ĩndĩ tũgĩkũheaga ndeto thuranĩre, ndeto thuthurie na itarĩ njambicũre. Ndicembia oro hanini nĩndĩragĩcokeria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ citũ. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Jambo mingi, jambo iko jambo sana. Oh yes, guess nani nilipigia simu juzi? Vivian wa Huruma Ngei. Leo ploti lazima inuke kitu mzuri. Sausage, bacon, nini uko nao Vivian? Nimenunua chicken. Chicken, unga ya chapati, ya mandazi. Umecheza loto kwa muda gani sasa? Nilianza last year, nikafika nikachoka, nikaacha, tena this year nikajaribu kama mara 4 hivi, lakini sasa imefua. Unajua juzi nilikupigia simu, ulisikiaje juzi nikikwambia umeshinda 100k worth of shopping voucher? Kwanza nilishtuka, sikuwa naamini kama nimeshinda. Lakini juu nishaiwatch watu wameshinda, nilikuja nikaamini. Ndio hiyo. Utaambia watu nini? Watu ambao wako nyumbani, watu ambao wanaangalia. Utaambia Wakenya nini? Cheza loto. Loto ni ukweli na usikufe moyo. Sasa ile unakufa moyo, kuna kitu inakusukuma ya kuambia jaribu. Ukijaribu tu ni hivyo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza loto.
Tunako tugikie kabiru ria maundu marakigariurana ni ati kiama kia Athletics Kenya manyitanire na ministry ya mathako makiruguritie ikereka ria 42 ria mbĩtĩka cia mbeũ njithi aria marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 na iria cigũteithĩrĩria mbĩtĩka-inĩ cia Athletic Championship mwaka-inĩ tũkĩte hĩndĩ ya meharĩria. Athletics Kenya nĩ magakorwo kana nĩ matanyĩtwo gũkorwo magĩthura ahanyũki arĩa makanyita itemi mahenya-inĩ ma gũtua ng'ongo mathukuru-inĩ ma secondary. Allowed 1 week and a half. This is the second week. Now, what I have gained in this camp, it is to have discipline, to have leadership. So, ukiona leadership, I would encourage the youth who are outside there, wakuje, wajoin kukimbia. Juu kukimbia, ni wewe kujitolea tu. Ukijitolea, utaenda far. And then, kwa wazazi, naweza waambia, muwafungulie watoto wenu, msiwafungie tu kwa manyumba hivyo, wakuje tu waweze kutujoin, pia sisi wana youth, na wengine wenye youth wenye naweza wa advise wasitumie drugs, because ukikimbia, huwezi kimbia ukitumia drugs, na you will not go far. Twiguku muci wa Kirugea, kuhingura kambi imwe ya iria 42 isetetwo nĩ rũhonge rwa mathako na Ministry ya Sports cia gũthomithia ciana iria ciĩ thĩ ya mĩaka 20 na nigetha mahote kwĩruta ujuzi kana umenyo wa kũhota gũthaka mĩthako ya gũteng'era na mĩthako ya gũikia ona kũrũga nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ track and field makĩharĩria nĩ ũndũ wa next year's activities. Next year kwĩna event nja ya Kenya iria cio Kenya igakorwo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩthura team na nĩkĩo ministry hamwe na kĩama kĩa mathako gĩa Kenya nĩ maharĩrĩirie mũbango ũcio nĩgetha ciana ici iteithĩrĩrio magĩe na ujuzi wa gũthaka mĩthako ĩyo. Gwakinya mwaka mũku team cia kinya gũthurwo ciana ici nĩigakorwo na nafasi njega ya kũhota guthaka na mahote guthurwo na kuingira mang'ang'ane mathurwo maingire timu-inĩ ya Kenya. Muthako wa mbere nĩ wa thĩ yothe warĩa me thĩ ya mĩaka 20. Oho kwĩna muthako wa secondary schools mwaka mũku wa dunia yothe wa cross country ũrĩa ũgoka gũkũ bũrũri-inĩ Kenya. Nĩkĩo karenda-inĩ itũ ya mathako rũhonge-inĩ rwa mathako Athletic Kenya twĩna mĩthako mbalimbali nja ya bũrũri na thĩinĩ wa bũrũri ĩrĩa yo twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩharĩria ciana ici na nigetha mahote kũgĩa na ujuzi mahote gũkang'ang'ana na macarie nafasi yao. Camp yagĩrĩirwo gũkorwo na ciana 50 nĩguo tũkorwo na arĩa marahũthĩka. Ĩno ya gũkũ Kĩrĩnyaga ĩrĩa arĩ mũciĩ wa Kirugea nĩ ciana 50 iganĩtio mainly kuma secondary schools, kwĩna ciana nini ciumĩte primary. Watho ũrĩa tũhetwo nĩ gũthura ciana kuma arĩa maciarĩirwo kuma mwaka 2005 na gatagatĩ kau na 2008. Mwana wothe ũciarĩtwo gatagatĩ ka mĩaka ĩyo 2005 na 2008 arĩa me hau gatagatĩ-inĩ nĩo mathurĩtwo na nĩgetha makorwo me wa kiwango-inĩ gĩkiretwo under 20. Nake muthaki ti Isaiah Omwonyo kuma kĩrabu kĩa Vet Lab nĩyo arakorirwo agĩtugwo na ũhotani na nĩ thutha wake gũkorwo akĩiyũkia point 144 kĩharo-inĩ kĩa Vet Lab Sports mbĩtĩka-inĩ cia golf cia Safari Tour ikereka-inĩ rĩa kerĩ kũrĩa arakorirwo akĩrũmĩrĩrwo na points hakuhĩ nĩ muthaki kuma kana nĩ muthaki ũĩkaine ta Isaiah. My name is Isaiah Omwoyo. I do play here at Vet Lab. This is my home course. I've been grinding, practicing for this Safari Tour, and I'm very happy. Although I had a very slow start yesterday I shot 74 2 over. I'm very happy that today I was able to recover, and I'm expecting tomorrow to have a good day in office. I try to be on the fairway because the greens are playing very tough and the pin positions are not easy. So I had to make sure that I'm on regulation so that I recover rather than chipping around the green. Tukirongoreria mbĩtĩka cia kũhũrana na ũhũthĩri wa ndũgũgio na atĩ kĩama kĩramataga kagi gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo FKF ũnyitanĩri na rũhonge kana na gĩkundi
kia Harold Bati Foundation nĩ makĩrugũrĩtie mbĩtĩka cia gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwĩyeherania na ũhũthĩri wa ndũgũgio gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na Harold Bati augĩte atĩ mĩthako ĩno ĩgũkorwo ĩkĩhũrwo cabi kuma kũrĩa icagi-inĩ. Sports tunaangalia sana soka. So kwa mambo ya soka unajua tulifanya kwa vile vijana nyumbani wakuta sana wako idol, na kwa vile wako idol wanajihusisha na mambo tofauti yenye haiwasaidii. So tuliangalia tukasema kwa mambo ya kuwasaidia vijana, tukiangalia mambo ya sport itakuja kuwasaidia. Alafu tukifanya hivyo ama nikifanya hivyo kwenye foundation yangu nikasema kwamba hii sport hata wakicheza mpira huwa wanacheza. Miaka mingi wamecheza mpira lakini hawajaona chochote kile kinatoka kwa mambo ya kwa mpira yenyewe. So ile kitu tumeamua kufanya ni kwamba tunajaribu kumonetize hii football yenyewe. So tunaangalia talent, to identify talent na tunaona vile tunaweza promote. Hii tournament yetu tulianza last year. Tulifanya last year, we selected 8 teams zikacheza, tukawa equip na jerseys na tukawapatia cash prizes na ikamotivate wale vijana. So utaona wale vijana saizi wako excited. So ile tu kuleta value ya sports na football hapa Rwanda. Ukiangalia wale vijana wamefurahi, wamechangamka kwa vile ile nature ya vile tumeleta hii sports yetu ya Rwanda. Apart from cash prizes, like I said, najua cash prizes mtu akipata pesa akimaliza haimsaidii sana. Tunajaribu pia kutumia hii opportunity encourage vijana kwenda shule. So tutakuwa tunalipa pia, tutapatia kitu kama partial scholarships kwa wale wenye wanaenda high school, kuna wale wanaenda college, which already tunafanya, but tunatumia hii platform kuwasaidia. Na kitu yetu ya muhimu sana ni kujaribu kubadilisha maisha ya vijana hapa Rwanda. Pati iyo igagitwikira gaturumo ka maria twagwikorwo tugikumathina na tugicokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV arĩ mohoro hwainĩ. Ngatho cia mwanya makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera yaha muthenya wa rucio tugikungũĩra thigũkũ ya 60 kana ya 60 ya ũkũngũĩri wa wĩyathi wa bũrũri. Ndikĩũĩ hihi kana nĩũgagĩkorwo ũkĩyumĩria. Ũtukũ mwega, Ngai wa mũgaro kũgitĩra na kũmenyera. Yakwa nĩ Mwangi wa Murugi.